uyu mugabo w'umunyaturukiya ariko ufite ubwenegihugu bw'Ubudage nubwo yaberewe pare na perezida wa Turukiya Erdogan, ariko yo burya nawe ari mu b'imbaraga z'ijipo zakojeje isoni. Gusa nanone ngo uwagumiwe n'amenyo ahagamwa n'amazi. Ozil ubanza araganira na Michael Ballack maze amwibira ibanga ry'urugo rwa Christian Lel. Uyu muri 2014 yongeye gushinja Mesut Ozil nk'ibyo yari yashinjije Michael Ballack mu myaka 7 yari ishize. Christian yavuze ko afite amakuru y'impamo ko Mesut Ozil aryamana na Melanie Likinga, uyu akaba umugore wa Christian Lel yari yarishumbishije nyuma yo gutandukana na Daniela. Yabaye inkuru yasamiwe hejuru n'Abadage maze bigaragara ko Ozil yajyaga yandikirana kenshi na Melanie Likinga bakoresha urubuga rwa WhatsApp. Hano havuye umubano wihariye wagejeje ku guca inyuma uwari umukunzi we Christian Lel. Ozil umwe mu bakinnyi bakiniye Ubudage batafite inkomoko yuzuye ndetse bakanagira ibihe byiza, ariko bikaza kurangira mu marira nk'uko Abadage baje kubibutsa ko ari abanyamahanga baje guhaha. Kuri ubu uyu musore yibera iwabo muri Turukiya ndetse akaba yarashakanye n'umukobwa w'umunyaturukiya-kazi wanabaye nyampinga w'iki gihugu, maso y'inyana nk'uko abanyarwanda benshi bamwita. Ikiniye amakipe nka Schalke 04, Werder Bremen, Real de Madrid, Arsenal, Fenerbahce, Istanbul Başakşehir. Yakiniye kandi ikipe y'igihugu Ubudage Diamond-Shaft imikino 92 kuva mu mwaka wa 2009 kugeza mu mwaka wa 2018. John Terry burya ngo igurukanye umutanyu, bavuga ko ariyo yamaze. Inkuru ya John Terry ni imwe mu nkuru z'ubusambanyi muri siporo zavuzwe cyane ndetse zikamamara bigatinda. Izi nkuru zaje ubwo Chelsea yasaga niyatangiye kwigarura imitima ya bamwe mu bafana ba shampiyona y'Ubwongereza, kandi John Terry akaba ari umwe muri ba myugariro bakomeye icyo gihe. Ikindi uyu yari kapiteni w'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza ndetse yaje kwamburwa igitambaro, bikaba biri mu byatije umurindi inkuru. Ubusanzwe John Terry ni umwe muri ba myugariro beza shampiyona y'Ubwongereza yatunze, ariko imyitwarire ye yakomeje gutuma benshi bamwibazaho. Uretse kugaragara mu nkuru z'ubusambanyi, yakunze no kugaragara mu nkuru zo gutuka bagenzi be ku ruhu, ni ukuvuga abakinnyi birabura. Mu mwaka wa 2010 nibwo inkuru yatangiye kuba kimomo ko John Terry asigaye aryamana na Vanessa Peloncel, uyu yari umugore wa myugariro wa Chelsea Wayne Bridge. Ibi byaciye igikuba muri rubanda kumva ko abakinnyi babiri bakinira mu ikipe y'igihugu y'Ubwongereza ndetse bagakorana mu bwugarizi bwa Chelsea, umwe yaciye undi nyuma. Wayne Bridge yabaye nk'umusazi asezera mu ikipe y'igihugu ndetse akana ko igihe bagikinana muri Chelsea atazigera avugisha John Terry na rimwe. Ibi byatumye Chelsea hitamo hagati yabo ugenda undi agasigara, maze babona ko Wayne Bridge ari udakenewe cyane baramugurisha. Ikipe y'igihugu y'Ubwongereza nayo yahise imwambura igitambaro cya kapiteni kuko bumvaga ko igihugu kitagomba kuyoborwa n'umuntu udafite indangagaciro zo kwiyubaha ndetse no kubaha bagenzi be. Kugeza n'ubu John Terry numwe mu bahuza ari abakinnyi bafitanye ibibazo na bagenzi babo, kuko no mu muryango wo kwa Rio Ferdinand badacana uwaka nyuma y'uko Anthony Ferdinand n'umuntu wa Rio Ferdinand avuze ko ubwo yari muri Queen's Park Rangers yatutswe ku ruhu na John Terry, nubwo we n'ubu atajya yemera iki cyaha. Terry reka nsubire hambere y'ikoranabuhanga. Umunyarwanda yagize ati uwiba ahetse ababwiriza uwo mu mugongo. Ibi nibyo byabaye kuri Paul Terry kuko ingeso yakuranye yigishije murumuna we John Terry. Paul Terry ntabwo yamenyekanye cyane kuko atakina amakipe akomeye nka murumuna we, nyamara uyu nawe yigaruye ibinyamakuru nyuma yo guca inyuma umukinnyi mugenzi we akaryamana n'umugore we. Paul Terry ubwo ari mu ikipe ya Rashiden and Diamonds byavuzwe ko yaryamanaga n'umugore we w'umunyezamu w'ikipe witwaga Dale Roberts. Uyu munyezamu nyuma yo kumenya amakuru ko yahemukiwe n'uwo bakinanaga, kwihangana byaramunaniye maze ahitamo kwimanika mu mugozi we mu rugo arapfa. Iyi nkuru yatumye Paul Terry yitwa umugambanyi nimero ya mbere ndetse yitwa ikigwari mu bandi. Ngabo rero bamwe mu bakinnyi bahemujwe n'umunsi w'umukandara maze bagataha mu rugo batubatse bikanavamo kurusenya. Aba ni mwe muri ba Samusoni bemeye guhara icyubahiro cyabo imbere y'umugore utari uwabo. Kambashimire
mwahisemo gutega yombi ibiganiro bya 89.7 icyo mbashishikariza no gukunda no gukundisha abanyu ibiganiro byanyu. Je nitwa Samiri Sylvestre Nsanzimana, reka tubyite umunsi.